Salama si tamu suleh lante penanda bisaran na po matua umpamatan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadang na puang lata bahasa sia lata nanu lante atu kasih tamuanta dia lalamai Amos pasal 2 angka apa saya lako sang pulo misa. Amos pasal 2 angka apa saya lako sang pulo misa. Apa dolo lata nanu tu kadang na po matua mai komi tapi tak ada Pak tunduan nah puang pena masalo tama sambayang. Indek kaleki o puang tu ki sorong mati olo malabi mi menda di Korean sumanga ki siapin omba tuoki. Untan data siki tu jona mintu kama masyan mi Pak kaboro mi tu inang maras sambang sia tontong bangki perasai lante katuan iya teh. Laki basa tu jona kadami o puang menda di misa pe balingki ungkure sumanga Pak kaboro mi. Puang pena masalo ada ikan itu dia batu borongna kadami lante atu ya teh siapa bantang kan ni ulah umpogau ilan katuangki lan sangan na puang Yesu ki masambayang amin. Ya motong angkula umpasai api lan Yehuda na urungan unimbakan itu benteng na Yerusalem. Amos pasal 2 angka 5. Nah di pakondi lan misa kada nakua to masurikna tondok den misa to manarang lan gereja mak tondok dio Jerman di sanga Dietrich Bonhoeffer mate belana ditoke to na tanggal kasera bulan na pak tahun sang sabu kasera ratu na 45 siamangka unur lai parri na katuan lan pak tarungkuan. Ya tu napo banang ana ditarungkus ya dipatei tu Dietrich Bonhoeffer belanna unnea tanga siapa panak tanah Adolf Hitler tu mak pareta tonna atu iya to sia kabiri to Yahudi sia suku Semitik sengana batu disanga nasisme tenduka moto tu naolai sia napogau Nabi Amos lamai Pak Basanta moy anna misa to mak tondok Yehuda tu Amos apa tai anna morai mak pakappa untiroi tu mintu kakadakean sia kama garan dadi lan tondok Yehuda tai anna mak tondok senga batu tai anna to mak tondok senga manna tu mukun nasurik Amos batu nakaritik Amos sangadina ya duka tu to Yehuda moy anna tondok na kalenan Amos to Yehuda ya tu pahang na Nabi Amos moy anna misa to na pilih langsa mo puang matua tu Yehuda sola Israel apa tae na palosong i puang matua anna bangsa senga belana inang ladi suaduka tu to Israel sia to Yahudi umpugau itu melona sia umpa kaboro ite mai to mase-mase sia to umparan lui pak tunduan belana umpogau kasalan sia tae na umpeng kalai sukaran aluk to Israel sia to Yehuda ya moto ana parampoi dukai ukungan huang matua siulu solanasang tu di pakaboro lan kuang Yesus Kristus tantu tatandai solanasang kumua inang melo ke unala ki katanan lan misa kasih turusan sia turu ke ilan kasih turusan iya toh tang di pokadapi tu kasih turusan sia kami saran lan kompongan na puang matua lan tu yan nato ya tu kita la tontong ki umpak pesak bian mi tu kadan na puang matua la kolino ya teh ya tumpak pesak bian karena puang matua kama lolon na puang matua sia kama totoran ludio mai puang matua di papasanan ki solanasang tai ana tau sing aman na tu latakuan sangadinna latakuan duka tu tojo sadeta kaleta sia tolan banwanta amin pada kalandona to tu karena puang matua di papesak bian lakon kita solanasang tonton kipalaku kumua ta subscribe ite karena puang matua sia tapak bagian ni lako siluta kure semangat puang tontong pas sakit.
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.